Ivekele umkhandlu wezokuphepha wenitshaba ezibumbeneko uzokukhulumisana ngesahlulelo esethulwe ikhotho yezobulungiswa yamazwe ngamazwe ekumangalelweni kweIsrael iSouth Africa. iSouth Africa beyifuna bona umkhandlu lo ukhuphe amagadango ahabileko phezu kweIsrael njengengcenye yemizamo yokuvimba ukubulawa kwabantu abanganacala eGaza. iSouth Africa ithi ithokozile ngesahlulelo. Kube lithabo lodwa lokho amalunga wekomite ekulu ye-ANC abuthene ngemva kokwethula kwesahlulelo ngelesihlanu. Njenganje indaba enkulu ukuthi sizokukatelelwa njani isahlulelo. In our view, our prayers were responded to by the court, and the court has granted us what we had requested. So we have achieved that, and the commentators that across the globe, there is consensus. Indaba lesi kuyindaba ezokuba indaba ekhulunywa kenitshabeni ezibumbeneko njengoba namazwe azobafunana nendlela yokuragela phambili. Imbono iyaphambana ngesiqondwesi. It was clear in this respect that Israel has consistently been complying with its international law obligations, and that the Jews in Israel have a unique understanding of what genocide is. Umchochozeli wamalungelo wobuntu Professor Thuli Madonsela udosa phambili zobulungiswa emphakathini nomthetho University of Stellenbosch uthi isahlulelo lesi asihlathululwa ngendlela esingayo. It's sad really that politics are being used to interpret a judgment. My request to anybody who's listening to this is please read the judgment. It's very simple. South Africa won on every allegation it made. Isikhulu senitshaba ezibumbeneko uAntonio Guterres kulindeleka bona amemezele bona njengoba nasekunje kuyiwa njani phambili. Nakusesenjalo kusaragela phambili ukusahlelwa kweGaza amajoni weIsrael kanti kuthindeka aboma nabantwana bamsulwa. Ikomishini yezamalungelo obuntu ithi akhange ifumane ubufakazi obupheleleko obuhlobanisa irawurawo yango 2021 kunye nokubotshwa kwakamongameli walokhu we-ANC uJacob Zuma. Ikomishini etshejeza amasiko zekolo nezilimi kowayo umbiko ifumene ukuthi imguruguru le yahlelwa kuhle. Imguruguru le yadlula nempilo yabantu abangaphezulu kwama350 eGauteng naKwaZulu Natal. Kanti umnotho wona wawohlomele ngesilinganiso esiku 50 billion rand. Ikomishini yezamalungelo obuntu ithi kwasuswa umoya ungakanzinzi komphakathi ngenitshijilo zepolitiki kanti kwabaselwa bongqondongqondo abanye babo abangakabotshwa nanje. Umbiko uthi ukuthoma ngoNobayeni wango-2020 ukuchiswa kwamatraga nokubhonywa kwemishini ekhupha imali kuthintana nokuguruzela okhu. Okuvela kwembikweni wezobuhloli mibono yayiphapha emphakathini yokuthi uZuma uzokubotshwa ngaleso sikhathi. Ikomishini ibuye yakhupha nombiko malungana nokubulawa kwabantu abama-30 nekhomba ePhoenix. Umbiko uhlaba ukubhalelwa kwamapholisa nephiko lezobuhloli ukuvimba ukuphakama kwemiguruguru. Ikomishini ithi ilindele uhulumende bona aphendule ngemva kwenyanga ezimbili afumene umbiko lo abe alandele imphakamiso eziveziweko. Imbikindaba zigcine zivunyelwe bona zingene ekhotho yokuziphatha kwamajaji malungana nejaji uNomonde Mgqibisa Thusi esahlulweni samva nje. Lokho njengobana ababikindaba bafake isibawo sokungena ngaphakathi emkhandlwini lo. Lokho kuze ngemva kwesahlulelo saphambilini somkhandlu lo ngemva kokuthi amagqwetha kaMgqibisi Thusi adzubhule indinyana yomthetho wemisebenzi wamajaji isection 29 eqindelisa abantu abavumeleke bona bangene ekhotho le. Umengameli wamajaji uDanstan Mlambo buze mayelana nembuzo athweswa yona malungana nejaji elijanyiswe kuNomonde Mgqibisa Thusi emagqwetha wakhe. Umlambo uchuka ngembuzo ekhotho ephenya ngokuziphatha ehleze eSentine eJohannesburg. Umengameli wamajaji umangaleli ijaji uMgqibisa Thusi ngokungakhiphi isahlulelo ngesikhathi. Leli lijaji lokuthoma eSouth Africa pha eliqalana nokuchuka ngembuzo nekhonakalo yokususa esikhundleni malungana nokukhupha isahlulelo ngemva kwesikhathi nakungenzeka afunyana umlando ngokubhalelwa kwenza umsebenzi ngefanelo okungaziphathi ngefanelo nokubhalelwa. The top 10 are the most senior judges in the division. If I were to compare Judge Mgqibisa Thusi's performance from whatever period with someone who is her junior, who never spent time in crime, it will demonstrate the point I'm making to you that she was not exemplary. Khathesi imbikindaba sezizokuvunyelwa ukugadangisa zibike ngendaba le. Nasibuya entolo.
These traditional health practitioners, they don't want to come and listen and to understand why is it not fine or not fair to go to the rivers while the rivers is full. Iyalila imndeni yamathwasana amabili akhambele ngemlanjeni nabeka yokuhlanjululwa. Zisekhona indaba lapha kanti ziyatholakala ku YouTube, ku Facebook na ku SABC Plus. Asirage nazo. Ukomishinara wamapholisa ophuma kweGauteng uLieutenant General Elias Mawela uthi iminyaka emihlanu aphethe isifundisi ibe yimpumelelo. Intshijilo ezifana nokukhukuthisa kwengidi, ukuhayilwa kwabantu, ukuzithathela umthetho kunye nokumayina ngokungemthetho kwehlile lokho. uMawela wasungula ijima iOkai Mulawu kulapho kwabonakala kubotshwa inlelesi ebezifune kakhulu. Namhlanje uMawela bekabize imbikindaba njengomana azokuthatha umhlala phasi ekupheleni kwenyanga le. Isifunda seGauteng kanengi saziwa njengedzaba lenlelesi. Njengombana izinga lobulili sobuhlelweko kunye nomguruguru phezulu. Ngo-2019 Elias Mawela wakhethwa bona azokuruthula ubulelesi esifundeni esi. Azoqinisekisa bona ziyaphepha izakhamuzi lapha. Ngemva kweminyaka ema-40 asebenza emapholiseni uMawela uveze impumelelo kunye neentshijilo aqalene nazo nakasaphetheko. Kubalwa ukumayina ngokungemthetho nokukhukuthisa ingidi. Although the achievements and successes contained in the report are celebrated, the following areas of concern remain stubborn and challenging and will continue to receive focused attention. Proliferation of firearms, the mass shooting incidents, vigilantism, illegal mining, damage to essential infrastructure, the diminishing trust in the police by the community, which continue to affect the police and community relation negatively. uMawela uthi mapolisa i-27,000 alusiza khamuzi eGauteng ezizingidi ezili-16 16 million. Kodwana nanyana kunjalo ukhonile ukwehlisa ubulelesi umphakathi ohlale ubika bokubetha kunye nobulelesi bokukhahlumezana ngokobulili ngamaphesente ayi-8.5 eminyakeni emihlanu ayiphetheko. uMawela uyelelisa naloyo zomelama. We must ensure that we enforce the laws of the land. Go out there and retrieve all these illegal firearms which are in the wrong hands. Go out there and remove legal firearms from the people who are using those firearms in an irresponsible manner. Umnyango wezemfundo eGauteng uqashe ihlangano ezijameleko yamagqwetha ukuthi iphenye ngokubhubha komfundi wakwa grade 7 uLatoya Timilton weminyaka eli-12 ubudala. uTimilton bekafunda eLarry School, Queenswood ePitori. Ubhubhe ngemva kokucwila emlanjeni nabekade isikolo sakhe sisekampeni ngomhla ka-20 zenyanga ephezulu le. Bekulikhambo elikhethekileko lesikolo lokufundisa abafundi ngobuholi kodwana lachipirika. Ikhambo leli lelanga linye limthathele ipilo yakhe uLatoya ocwile eVagabiki Resort eOlifantsfontein. Somkhandlu wezefundo uMatume Chilwane uthi amagqwetha aphenya unobangela wesehlakalo sokubhubha kukaTimilton. When children go on a trip, obviously the supervision and etc. that needs to be put in place, etc. So we know that. So we need those answers. Who didn't do their work. Amagqwetha azokukhupha umphumela wephenyo nasele aqedile. We also need to report on how the child died, and then we need all that information so that it can assist us to compile and draft the report for the department. Izehlakalo zokucwila kwabafundi nabasenkampeni zibonakala zanda eminyakeni edlulileko. Ngo-2020 uEnoch Mpianzi obekenza ugrade 9 eParktown Boys High School wacwila eCrocodile River. Ngosewula wangomnyaka ka-2022 kwaba ngu-Amogelang Mokwena obekenza ugrade 11. Kodwa kwaba mfundi wegrade 6 owacwila eWinterfeld eTshwane. Umnyango wezefundo uthi kufanele kuvulwa amehlo khudlwana abantwana nabaphumene nesikolo. It's important for them to go outside to play,
to go on those leadership camps. We don't want to discourage that, but we want to encourage maximum supervision. Umnyango ulindeleke bona wethule imiphumela yephenyo ngemva kwamalanga alikhomba. Umndeni welinye lamathwasana aqwile nabakayokuhlanjululwa emlanjeni eVaal River hlanu kweBuckley West uphakamise bona akabotshwe ugobela lo othethe amathwasana wayiwahlambulula emlanjeni. Umndeni ufuna impendulo. Kanti ukulandela isehlakalo lesi esidlule namathwasana amabili, amathwasana bekuyindoda noma babhubhele khona ngemlanjeni apho. Uphumele lapha umphefumulo wamathwasana amabili nabekayokuhlanjululwa ngemlanjeni. Umndeni kaMpho Mofokeng weminyaka ema-35 ubudala uthi usathukiwe nanje kanti ufuna bona amapholisa abopha abantu abathindekako. Ngibuhlungu tata. Ufakazi obone ngamehlo uthi umlambo lo la kukhambele khona amathwasana la waziwa ngokuqeda abantu kilindawo. Uthi amathwasana la bekayokuhlanjululwa kilo mlambo nakuza kwenzeka isigesi. Abafihla bona ba ile ba splita mara batlile le sehlopha se le se-1 ba tlile ka baki tse 2 vale a kitsa ke eme so ke left ke right ya ba ka lefting ba felletse ka lefting ba ka righting ba felletse ka righting. Umkhandlo owengamele inyanga iNational Unitary Professional Association of African Traditional Leaders uvumelana nomndeni bona laba bathindekako ababotshwe. Let there be justice, because these traditional health practitioners, they don't want to come and listen and to understand why is it not fine or not fair to go to the rivers while the rivers is full. Amapolisa athi selivuliwe iphenyo. Ekhasini lethu le Facebook sibuze ukuthi uthini umbono wakho mbukeli ngokuthi amapolisa avule icala lokuqila kwezangoma ezimbili emlanjeni weBuckley eKimberley nabeziyokuphetha ikambiso yokungoma. Uthini umbono wakho ngendaba le? Mina makazo amapolisa lana kade uvula icala lokuthi abantu bacwilile lapho manje boluvulela ubali icala lo ngoba abantu babebenza into zabo zobungoma kwamele bafundziswe ngembi kokuthi baye emfulweni. Amanzi awukwazi ukuvane uwahlomekele ungene kuyizi noma esikanjani ungahlambulukile kwawena. Lento yezangoma yokuyicwilisa isazoyiqeda kakhulu. Into engiyibona ifuneka ivalwe ile ndaba yalomuntu oyibiza ngendlondlo yamanzi. Ngiyangani ukuzibona maba kule mfulweni bangaqali bahlole babuke ukuthi indlela ihlobile noma ngabe iyakhanya noma ngabe imnyama. Apolisa babalo manje basifaka etrongweni. Esithikodo silahla kude olulemaza abantu ngaphandle. Banikwe i-training yokubhukuda ngaphambi kokuba baye emfuleni. Imilambo lema isagobhoza kangaka ke bangaya emilanjeni ngoba imilambo le isasicophisa yona kwayona. Manje imilambo le ayifuni abantu baqwala emlanjeni makunje. Umbono ngeumbukeli SABC ayizukuthwesa umlando ukuziphendulela ngombono umbukeli. Kwezemali iranda liqinile nalinganiswa nezinye imali ezikhulu. Sekuyokhanya kusasa nge-hour le-10 ebusuku ukuthi ngubani ingwenya phakathi kwebafana bafana neMorocco. Inqhema lezi ziyokubanga ukudlulela kuma-quarter final wephaliswano le-AFCON elidlalelwa e-Ivory Coast. Iphaliswano le-AFCON lanonyaka lithome ngendlela engakajayeleki kubafana bafana. Yathoma yaloba amaphuzu amathathu ngokubethwa yimali ngamagondelo amabili elizeni. Abalandeli balahlekelwa lithemba. Yakuna ibuye emdlalweni wesibili. Buyisa ithemba elikhulu nayiqaqatha phezu kweNamibia ngamagondelo 4 elizeni.
kwathi emidlalweni wayo wokugcina weGroup E yaqinisa inkhonkwane zayo nayidlala ngokulingana neTunisia yagcina iqeda isebujameni besibili njengombana seyidlulele ku-last 16 nje. Kanti nakuyiMorocco ifike lula kakhulu kulesi sigaba se-AFCON ngombana beyisesiqongolweni seGroup F ngamaphuzu alikhomba ingakhange ibethwe. Emidlalweni esithandathu inqemezi nazihlanganako zathumba mithathu ngokulingana. Kodwa namuva nje emidlalweni wokuqualifyela iphaliswano leli ngomnyaka opheleleko iBafana yabetha eMorocco ngamagondelo amabili kelilodwa eFNB Stadium. Nanyana kunjalo liphezulu izinga lokudlala leMorocco ekwabonakala ibangiyo kwaphela isiqhema seAfrika esakhona ukusala besafika kuma-semi-final webhigiri yephasi yangomnyaka ka-2022. iBafana ebandulwa nguHugo Bros bonakala izokuza nabadlali bayo pheze bonke ebathembileko. Ngokunjalo ne-Atlas Lions izobe ibaphethe bonke. Isiqhema esiyokubethwa kusasa siyapaka imthwalo sibuyela kwabo. Akhe sizwe ukuthi babuyile na abazubi kuKwekwezi FM. Mzumi ubuye naziphi ngapho? Siyathokoza Cedric silotshisa umbukelo khona usekhaya. Siziphetheko namhlanje ngilezi zithi ukommissionara wamapholisa esifundeni seGauteng ophumako esifundeni lesi uGeneral Elias Mawela uthi isitshijilo sokuthi abantu baphathe ingidi ezingekho emthethweni nokumayina ngokungamthetho kusesesitshijilo esikhulu ukuthi bangalwisana nobulelesi lapha esifundeni seGauteng. Ngale kwalokho amapholisa weDelmas esifundeni seMpumalanga aphenya icala lokubulala. Phela veke sibuya kiyo le kudunyuzwe kwabulawa abantu eDelmas kubalwa hlangana nomnikazi wamateksi. Siyokusonga ngalezi zithi ikhotho ephakemeko yePitori unomala emgwebe inyanga ezili-12 ngaphakathi ejele. Ummalo gwetshelwa kutheni batsho walele uyise lomntwana ukuthi abone umntwana. Yizo-ke indaba esiziphethe khulu namhlanje khona lapha uKwekwezi FM. Sithokoza khulu kwamambala. Zikhona ngeSiswati kusasa ngesikhathi esifanako. Ungaphundwa nalihlelo sibuyane nyana ngo-6 ntambama ku-SABC lihaye. Umusa kanti ubujamo bezulu uyalandela ngositshaba mahlango. Nasibuya endolo.